Pemirsa program beasiswa Majang Kramo Bangli ngelanturang pendidikan ring perguruan tinggi durung Presida Kemargiang Pemka Bangli ring APBD Induk kalih tali selikur. Kanen nucap sangkaning kantun ngarepin kekirangan anggaran. Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli Inengah Sukarte Nguningayang ngawit mekudang warselintang Pemka Bangli setate ngemedalang beasiswa Majang Kramo Bangli sane melet gelanturang pendidikan ring perguruan tinggi. Wilangan beasiswa sane kemedalang nyabran diri ageng nyane ayute nyabran bulan salami awarse. Pemka Bangli nyagayang beasiswa Majang ulung dase 4 diri krame. Nanging saking wilangan inucap, sane lolos suantah pitung dase 3, akehan gugur rikale nyarengin verifikasi. Ring warse kalih tali kalidase program beasiswa nenten Presiden Kemargiang sangkaning anggaran sane sampun kesiagayang keni rasionalisasi penanganan COVID-19. Ring warse kalih tali selikur Pemka Muwali durung mersidayang nyagayang program beasiswa santukan anggaran sane terbatas. Nanging kocap ring anggaran perubahan pacang kesiagayang malih santukan nganuntin renstra nyabran warse anggaran beasiswa kesiagayang. Indek kuota beasiswa sane kerancang kesiagayang nyabran warse wantah ulung dase 4 diri. Sile tunggil prasarat mangde Presiden ngemolihang beasiswa inucap wantah medue indeks prestasi kumulatif leuwih saking 3,5. Beasiswa wantah Presiden kepolihang majeng mahasiswa sane kuliah ring mekudang-kudang perguruan tinggi sane memperkanti sarang Pemda Bangli, Minekadi Universitas Indonesia, IPB, UGM, Undiksa, ISI Denpasar, IHDN, Stikes Buleleng Miwah Unud. Indik program beasiswa Majeng pelajar SD miwah SMP sane kirang mampu, Distikpora Bangli sampun mupulang miwah nyerahang data. Beasiswa Majeng pelajar kirang mampu anggaran ipun wenten ring Badan Keuangan, pendapatan miwah aset daerah, Distikpora wantah ngewantu pendataan. Bali Pos Nguningayang.